Хляс, доченька. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekul lehu küfüven Ve ahad. lem yekul lehu küfüven ahad. Это очень важная сура, доченька. Нужно почаще ее читать. Когда я умру, не забывай читать ее за мою душу, доченька. А что говорит? Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekul lehu küfüven ahad. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekul lehu küfüven ahad.